Kokošje perje, iznutrice i pileće nožice, krv i neopisiv smrad. Uz magistralni put Banja Luka-Doboj na prevoju Borje, nadomak Kotor Varoši, duži vremenski period prisutna je ova klaonička deponija zbog koje je ugroženo zdravlje ljudi u više od 40 domaćinstava. Zatrovane izvore vode mještani ne smiju da koriste. Teren je nepristupačan, a tokom poplava stvoreno je manje jezero u kojem je otpad također završio. To Borje zračilo jednom pozitivnom energijom, da kažem, zračilo čistoćom. Sad jedan puta, pojavilo se strahota, jednostavno ne može, odiše smradom. To su dragulj prirode, to vidite vi sami, to je baš ovdje čisto, baš je fino, to je sve uznemirilo, sve građane ovdje mjesne zajednice Baslavare. Po prijavi građana, komunalna policija zatekla je stravičan prizor. Bijelim kombijem marke Mercedes u kasnim noćnim satima u velikim buradima istovaran je pileći otpad. Zbog ovoga je izdat jedino prekršajni nalog, pa će kazna, ukoliko bude plaćena u roku od 8 dana, ukupno iznositi simboličnih 650 maraka. Po zakonu o prekršajima izdaje se prekršajni nalog na minimalnu kaznu iznosu od 1000 maraka. Za odgovorno lice je propisana sankcija za isti prekršaj u iznosu od 300 do 600 maraka i izdati prekršajni nalog na iznos od 300 km. Firma odgovorna za nezakonite postupke koji su doveli do velike ekološke štete za ovaj kraj i ljude koji tu žive je Jata iz Kotor Varoši. Direktorica firme Tatjana Čupić izbjegla je stati pred našu kameru, ali je u kratkom telefonskom razgovoru rekla da će sve svoje obaveze koje su uslijedile nakon izvršenog uviđaja ispoštovati, te da su otpad već počeli čistiti. No, dokle sežu posljedice nastale uslijed nelegalnog odlaganja ovog otpada, bit će poznato tek nakon što budu ispitani uzroci vode sa lokalnih izvorišta. To je sljedeći korak. Dugoročni bi trebao biti ozbiljna revizija zakona koji propisuju da komunalne kazne budu tako niske.